Ebigambirwe obw'Abatushenyi Cooperative Savings and Credit Society Limited omuri Kashekero Kitagata Shema District babira nibatongoza ihuriro y'okurinda eby'obuhangwa hamwe n'okugaruriza abamemba baabo. So SACCOs zikitekingire nka ikintu kikuru munonga kugira ngo bakume eby'obuhangwa abakuba eby'obuhangwa yabitariho nore abantu bingi aba n'abahingi n'abarisa so twatakumire eby'obuhangwa njanje manyisangana n'ebyo ebibakuhinga tubikuruga muje twasharamu bamemba bitu tubahereze imiti imiti ejo harimo imyane nabayambe amakagabo kugira ngo bahinge basharure bafunemo sente zirarebera amakagabo. Aba babire imiti kandi imiti byirwe harimo mwani emicungwa kaltutsi n'ebindi kandi Abatushenyi Sacco nibajanga mbwire bwo misho nibyija kuyamba bamemba babo okutungura entasya. So tenda mu directly twata byentasya z'amakagabo abamemba bitu turi kubahereza ebihingwa hamwe n'amatungo. Kishangire ngo abantu bengi na mnonga bine myaka 50 kugarura higuru nibakibika senta hansi y'emfarasi ekiri ekyakabe. Njire kushanga members bingi tubakejire okubika sente zabo na za bank. Tuchine members na mbwenu twine issues member oboryaho hafutera ati miliyoni zanjye 2 bazibiro munju. Financial education mbenu kuwako watakabire memba wa Abatushenyi Sacco izobe memba witu bateje mzo mnajitwara hata naza kugaha muyezi ngirise ndeze ugirisa njemese ezare. Abantu bari kurenga 300 nabo bahirwe emiti hamwe n'ensigo ezo kubyara hamwe n'ebindi birabo. Gasha kwa Mike Twachire.